No te timatanga o te wiki nei whakahaere hia ai he pōtitanga, hei tohu i ngā tāngata tekau mātahi hō ki te runanga o Ngāti Whātua mō ngā tau e toru. E rima ngā takiwā kei raro i te maru o te runanga o Ngāti Whātua, ara ko Wairoa ki te raki o Tamatea, whangāre kaipara ki te tonga me o Rākei. I mauake i tā tātou manu kāewa i a mārena mane, etahi o ngā tāngata hō o te runanga, ara i te aroha pā i Kaipara. I te hurunga mai o te Puari Hau, ka hinga mai ko te hea mana tuatahi ake o te runanga o Ngāti Whātua. Ko tai mai mātou a Ngāti Whātua, ko ona wehewehenga katoa ki te whakanui i aia, ko hahi, ko te matua nei, a hahi kuia te hea mana tuatahi o te runanga. Me te aha, e tangi ana te ngākau, engari e hari ko ana te ngākau i te mea, nōna te ringa e tūwhera mai te kua haki a mātou. Ko tētahi o ngā mema hau ko Joe Pihema, ko tohua ki te tūranga hei mema puari no te takiwā o Rākei. He nui noa atu o na whāinga mga tau e toru, kei mua i te aroaro. Tētahi whāinga nui, kia kaua te runanga e kuhu mai, e hou mai ki roto tāmaki me ngā mahi a Ngāti Whātua ki tāmaki, engari kia noho atu te runanga, kia kaua te runanga e noho hei mana whenua i roto i tērā takiwā. Ko tō te rā ki runga i a kahurangi nei Glavish i ngaro i tōna tūranga hei hea mana ki te Puari. Some see it as a huge loss, we see it as a strengthening of our kahurangi. We need our kahurangi to go and fight for us. We need our kahurangi to look after us. We need our kahurangi to mentor us. That has and will always be the kahurangi. What we now need is the succession planning of our whānau coming through. Heoi anō e whakapono ana a Thompson he rea ngā hou ko huake hei arahi i ngā iwi ngā hapū o Ngāti Whātua. It's actually an exciting time. We're starting to see change and we're starting to see movement from, I guess, what we call the old guard into the new guard. Ka pū te ruha ka hao ko tētahi rea ngā hou. Mārena mane, te karere.